irwariro rya Mejina Health Center ya Kashatu nirije kombe kwa Ministry by'amagara bwa nyuma yo munyishenjero kateshumbwa okushakira abantu abatwire no babona n'inshonga y'ibyamagara nabandi kararabe magereki konka abantu kuba kuronde mirimo deno bacheza kuzo office ukatanka kuturgumya umuntu wa burizo omukikuri yatambura yarugankahi akakahi rwariro yazaka meza ya stama bwasesa bwizire oriyo muntebe no swinginga aha mukorogu umunyishenjero kateshumbwa arabwira abashaho abatarukomanye cyabaresere okwegaruka mu bakarekeraho kuzanira hamagaraga abantu kandi byakabwe ibinshamizi zo tukagamba natandukaraka na meyo gunangwa toyomba mukake nkabebembezi bati please amagarago muntu nicyo kintu kikuru nyo abantu bashobira ko kubano manyango oriyo mukozi wa government nkamuhindu oshemerero kuba mu office shahibiri why don't you do it ogogu yamare myaka enga yo parliament atakagira parliament es million rugende 10 tukatazire budget ya municipal hatazirisi na bwa nyuma umunyishenjero kateshumbwa hamwe n'abakuru ba Sheema municipality na RDC bagumize mu bayitorora imyanya itari yemwe nemwe nkarutunguru umuri Kashoze division rwa Mujojo Kizaba hamwe na Kachere ahibigwira mizi marungi aga National Water and Sewage Corporation mizo no shangagara mu wingona ibinyansi mbweno no burufa genyene no gatekese byo kurya byiragura kunka hato baturetera mizi twatongo sinji nasigara nizima katesumbwa Dickson ahandi numkundana Benson umuru rwa Mujojo abebembezi bajumirire abimitama mibi abarkurwanisa program za government ezigenderire kutungura abatura tukaje twagire ndwarambi yo kugira tunywana atahagire kateshi ekironje kirijo mbwirewe niza kusiga itaka nubwo abare byinshi yakora hata ntandwe kushemerwa ngo akozesi akozire busha mureke kushaba abebembezi banyentege kasanga umuntu nasasa mutawe yagira ki yabaje umuntu wahazi yargo yanyutize turungi usanga umuntu ncumusasa aha nshonga z'ubworo umubatura umunyishenjero kateshumbwa bahiraga busha government tekubaza gukora buri cyo memba wa parliament takubaza kuteka sente musha nakusaba wabo inakanta ko gukora kateke omano gireki umwaka ugu gavumenti hire Sheema municipality miliyoni urwenda 36 ezo kombeka Mejina Health Center ya Kashatu yagaruka yahakabwe Health Center ya Kana biliyoni 2 ezo kujihunduza hamwe na miliyoni 8 ezo gukora mizo mu byaro oteberwe na no kuteka amashanyarazi mu byaro 54 okwetorora Sheema municipality yona amakuru agagasha kwa Mayiko atwachire